Isinywa ry'amasezerano ya Doha yo gushyira ingingo ngenderwaho z'amasezerano y'amahoro arambye hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 byabaye mu mpera z'icyumweru gishize ku itariki ya 15 Ugushyingo uyu mwaka i Doha muri Qatar. Kurande rw'ihuriro AFC M23 iri tsinda ryari riyobowe na Benjamin Mbonimpa, umunyamabanga uhoraho w'ihuriro AFC M23, wagarutse ku ngingo bashyizeho umukono ubwo bari mu kiganiro itangazamakuru mu mujyi wa Goma. Iri tsinda rikubutse mu biganiro i Doha ryavuze ko kuba leta ya Kinshasa yaremeye kwicarana na AFC M23 ari ikimenyetso ko yemera ko iri huriro ari umufatanyabikorwa mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, nk'uko bigarukwaho na Maître Jean Paul Shyaka, umwe mu bagize iri tsinda. Abari mu biganiro ni impande zibiri, mu ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa n'uruhande rwa AFC M23. Ni ukuvuga ngo niba barageze aho baganira nuko buri ruhande rwemeye yuko urundi rufite uburenganzira bwo kwicara ku meza no kuganira. Iyo rero mwageze mu biganiro muri impande zibiri ziresha, abambanjirije babivuzeho cyane, kuko mu biganiro byakozwe Doha nuko impande zombi ziresha, ziraganira nk'abantu babiri baresha ku meza. Ubwo rero ndi wavuga ngo AFC M23 ngo nayo igomba gufatwa nk'iyindi mitwe, kuko leta ya Kinshasa irabivuga muri media, irabivuga mu binyamakuru, ariko mu gihe yemeye kwicara no kuganira n'umutwe wa AFC M23 biba bisobanuye yuko yayifashe nka partenaire cyangwa se umufatanya gahunda cyangwa se ibikorwa niba ariko twabivuga. So ntabwo rero leta ya Kinshasa mu biganiro ifata AFC M23 nk'umutwe witwaje intwaro. Icya kabiri, muri aya masezerano twavuze tumaze gusinya na leta ndetse nazakomeza, biragaragara neza kandi byumvikanyweho n'impande zombi ko imitwe yitwaje intwaro y'amahanga izazamburwa ku ngufu niba itazirambitse. Ibyo ngibyo ndetse bijanye n'andi masezerano yagiye asinywa na leta ya Kinshasa, cyane cyane ayasinywe Washington hagati ya leta ya Kinshasa na leta y'u Rwanda. Ku bijyanye no kubahiriza amasezerano y'agahenge ayo basinyiye Doha, ariko kugeza n'uyu munsi urusaku rw'amasasu rukaba rukivuza ubuhuha mu burasirazuba bwa Kongo, igisirikare cya leta n'abo bafatanije bakaba bakomeje gukoresha indege zitagira abapilote ndetse na za Sukhoi mu kurasa ku baturage no gutera ibirindiro bya M23. Maître Jean Paul Shyaka yavuze ko bazakomeza kugaragariza abahuza ko leta ya Kinshasa itajya ibyubahiriza. Twarayisinye tiyubahirizwa, icyo dukora twebwe ni ugukomeza kugaragariza inzego ziteganyijwe muri ayo masezerano yo guhagarika imirwano yuko leta itarimo yubahiriza. Turatekereza ko tuzakomeza tubikore, ndetse tunasaba yuko bafata ibyemezo nk'uko biteganywa nanone muri ayo masezerano. Umuvugizi wungirije wa AFC M23 mu bya politiki Dr Oscar Barinda we avuga ko ibyo leta ya Kinshasa yemera ndetse ikanabisinyira byinshi bamasigara cyicaro, akaba ari nayo mpamvu hari byinshi bumvikanye ariko kugezana n'ubu bikaba bitarashyirwa mu bikorwa. Protokole ya mbere niyo kurekura imfungwa. Iyo protokole nk'uko nari mbabwiye yamaze kuganirwaho no kumvikanwaho no gushyirwaho umukono, uretse ko ikibazo gihari murakizi mwese, ntabwo irashyirwa mu bikorwa. Hajyaho protokole ya kabiri niyo kubahiriza agahenge, yashyizweho umukono nayo yaganiriweho, ishyirwaho umukono kuri tariki 14 z'ukwezi kwa 10. Muzi nabyo ko ishyirwa mu bikorwa ryabyo biri gutera ibibazo yuko batugabaho ibitero buri munsi, cyane cyane bakoresheje indege za Sukhoi, indege z'intambara za Sukhoi 25, bakoresheje na za ndege zidafite abashoferi abazitwara abapilote, za drone z'ubwoko bwinshi, harimo za zindi z'Abashinwa za CH4, akabamo n'izindi bagura muri za Turkiya, ndetse bazunguruka isi yose bagura ibigezweho kugira ngo bashobore kuza kudutera. Abajijwe ku cyemezo cya leta ya Kinshasa cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, ndetse leta ikaba yarahaye inshingano abaminisitiri batatu bo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryacyo, Maître Shyaka yavuze ko kugeza ubu batazi uburyo leta ya Kinshasa izabigeraho mu gihe AFC M23 itabigizemo uruhare, kandi iki kibuga cy'indege cya Goma kiri ku butaka bagenzura. Uko babigenjeje bo bumva ko ari bafite ububasha bwo gufungura ikibuga, baranabivuze, bavuze ko bigiye gufungurwa, ibyo birabareba. Ubwo wenda bazi uburyo bazabikora, batatwiyambaje. Turacyari ko tubireba natwe tuzi uburyo bazabigenza, ariko icyo tuzi ni uko ikibuga cy'indege kiri hano kuri Goma, kandi kuri Goma nitwe tuhari,
nitwe tuhatuye, sinzi rero uburyo bazabikora. Leta y'u Rwanda ibinyujije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane yavuze ko isinywa ry'amasezerano ya Doha yo gushyiraho ingingo ngenderwaho z'amasezerano y'amahoro arambye hagati ya Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 ari intambwe ikomeye mu rugendo rwo gukemura burundu impamvu shingiro z'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'imbogamizi ku mahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Umuhango wo gusinya amasezerano ukaba waritabiriwe n'umunyamabanga wa leta ya Qatar ushinzwe ububanyi n'amahanga Dr Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi ndetse n'umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika Masadi Bulo. Rafiki Kabenga ATV mu mujyi wa Goma. Amahirwe, impamvu yitwa amahirwe nuko adahoraho, ayo yo ntagucike kuko igihe niki ngo utunge diplome ihamya ubumenyi n'ubushobozi bikuzanira akazi keza kandi karambye. Inzira ni imwe gusa, gana Speak Academy Coaching Center. Speak Academy Coaching Center iramenyesha abantu bose bashaka kwiga bakitegura gukora ikizame cya leta gisoza amashuri yisumbuye Advanced Level Exam nk'abakandida bigenga private candidates ko imyiteguro yatangiye kandi amasomo amaze gutangira. Ayo masomo azamara umwaka umwe gusa ugahabwa diplome ya A2. Turacyakira abanyeshuri bashya mu mashami akurikira: Food and Beverage Operations FBO, Tourism, Accounting, Customs and Tax Operations, imisoro na gasutamo, Business Services, Plumbing, Electronic Services, Networking, Computer Applications, Software Development, Electricity, Construction na Masonary. Turakwakira kandi mu mashami atandukanye nka MEG, HEG, MCE, PCB, BCG, HEL, IKK, EFK, PCM ndetse n'ayandi. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi ni ku biro bya Speak Academy Coaching Center mu mujyi wa Kigali, ni hafi ya Sainte Famille. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0788 19 74 88 na 0786 39 47 na 0782 75 67 92. Utibagiwe na 0788 53 06 171. Speak Academy Coaching Center, tegura ejo hawe.